Komeleya civaka Kurd li Almanya weke Kurdîşa Gemeinde Deutschland tê naskirin 30 saliya damezrandina xwe li Berlînê paytexta Almanya pîroz kir. Wê dezgehê xizmeteke gelekî mezin ji Kurdên ku li Almanya dimînin re kir. Ne tenê ji bo beşekî Kurdistanê, ji bo her çar beşên Kurdistanê komeleyê xizmet kiriye bi rastî. Heta niha jî weke yek ji bihêztirîn lobiya Kurdî li Almanya bi beşdarbûna hejmareke mezin ji xelkê Kurd, Alman û biyaniyên din di merasîma damezrandina komeleyê de beşdar bûn ew xelk û ew merasîm bi rêve çû. Alaşalî li wê derê bû. Raporteke ciwan amade kiriye, lê temaşe bikin. هاونیشتیمانیانی چوارپەرچی کوردستانن لەگەڵ چەندین کەسایەتی سیاسی ئەڵمانیا و نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هۆڵێکی پەرلەمانی ئەڵمانیا کە تایبەتە بە بۆنە گرنگەکان یاری 30 ساڵەی جڤاکە کوردی دەکەنەوە. وەکێ دبینن vê êvariyê em li virin li Bundestaga Almanya û bîranîna 30 saliya xwe dikin. Em yekemîn saziya Kurdî ne li Bundestaga Almanya ku bîranîna salvegera xwe pîroz dike. Gotara siyasetvanan jî nîşan da ku îro hemû aliyên ku noneratiya wan hebû li vir û hemûyan tekez li serviyekê kirin ku civaka Kurdî çi qasî giring e ji bo Almanyayê. Bêguman ez dilxweşim ku piştî 30 sal mandîbûnê bi rastî ji hemûyî zêdetir jî bi rêya karê siyasî û dîplomasiyê ve mekariye ku piştrast min ji vê yekê ku Kurd li vir li Almanya bêne dîtin ku bi ciddî guhdariya wan bêkirin û ji hemûyan zêdetir jî wekê beşek ji civakê bêne dîtin. جڤاکە کورد لە ئەڵمانیا نوێنەرایەتی نزیکی 1.5 ملیۆن تا 2 ملیۆن کورد دەکات بۆتە چەترێک بۆ ڕەوەندی کورد. Die kurdische Gemeinde Deutschland leistet eine sehr wichtige Arbeit. Civaka Kurdî li Almanya karekî pir girîng dike. Weke pireke di navbera Almanya û Kurdistanê de. Weke sazî jî çend salin ku we hemû hewlên xwe dane bo tevlîbûna civaka Kurdî li gel civaka Almanî. چەندین ساڵە کار بۆ گەیاندنی دەنگی کورد و مافی کورد لە ئەڵمانیا دەکەن. تا ئێستا لە 6 هەرێمی ئەڵمانیا توانیویانە خوێندنی زمانی کوردی لە قوتابخانەکان بکەنە فەرمی. ڕێم ئەلەبالی ڕادۆڤان وەزیری دەوڵەتە بۆ کاروباری کۆچبەران دەڵێت جڤاکە کورد نەک تەنها بۆ کورد گرنگە بەڵکو بۆ هەموو کۆمەڵگەی ئەڵمانیا گرنگە. Kurdên Almanya jî wekû grûpên koçberê din rastî gelek alengariyan hatine. Ji aliyekî ve cudakarî heye wekû mînak di bazara kar de. Tevî ku bi dehan salin em gelek tiştan bo vî welatî dikin. Lê bi zelalî em regezperestiyê dijî Kurdan jî dibînin. Di nav de jî grûpên çekdar. Ev mijareke ku divê gelek zêdetir bêgut û bêşkirin û bêguman dibe ku em rûbirûyê wê bibin. یەکێک لە کارە گرنگەکانی جڤاکە کورد پێکێنانی گروپی پەرلەمانتاران لە 5 پارتی ئەڵمانیا لەژێر ناوی ژیانی کورد لە ئەڵمانیا. 35 ڕێکخراو لە ئەڵمانیا ئەندامی ئەم کۆمەڵەیەن و نزیکی 10,000 ئەندامیان هەیە کە لە سەدادەی ئەڵمانن. ماوەی 30 ساڵە جڤاکە کورد بۆتە چەترێک بۆ ڕەوەندی کوردی لە ئەڵمانیا وڵاتێک کە بۆتە لانکەی زۆرترین هاونیشتیمانیانی کورد لە دەرەوەی کوردستان. کوردانی هەر چوار پارچی کوردستان پێکەوە لەژێر ئەو چەترەدا گریان و خۆشیان باش کردووە. لە نەورۆز دیلان و هەڵپەرچیە لە یادی شنگالەوە و ژینە ئەمینی و کۆبانێ و ئەفرین هاواری کوردیان لێرەدا بەگوێی گەورەترین وڵاتی زلهێزی ئەوروپادا. ئاڵاشاڵی ڕووجا و ئەڵمانیا. Rûdawê nêrîna wan kesan wergirtiye ku di bîranîna 30 saliya damezrandina komeleya civaka Kurd de beşdar bûn. Rola wê saziyê giring dibînin kesên ku axivîne. Dibêjin wê tu caran teqsîr nekiriye ku li Almanya di her warî de û her demê piştgiriya pirsa Kurd bike binêrin ka kesên ku axivîne bêhtir çi dibêjin. Civaka Kurd bi rastî xebat û karê herî bengihîn li Almanya û hêja ez bi xwe
جواتا كرد الألمانيا دبينم إيرو جواتا كرد هشتيا جو أفخباتها بجهي أنجو بوندستاكيا برلمانتوي ألمانيا وهر وهاجي سر أستك جلكي بالانتخابتن جلكي جي وقت بيجن نجري داين بتعاليافا جي كردو كردستاني رتخابتن دلها كردكي لكيجا الدنيا آليكي بإيشي روجا ديتر جواتا كردي ألمانيا دنفي سيند على راك هاد نيدا ودكهيني دولتين نافنتوي وتايبتيجي برلمانتوي ألمانيا وتأيرو ديت بتقاس هفالي ما تشيبونا هفالي جواكا كرد تشيبونا مالا لپیشا بو کرد بگشتی بو کمالگای کرد لألمانیا زور گرنگا چونکه گه تماشای ترک کانو عرب کن لیر خویان روزیتوا زور چالاکن یکتریان گردوا شونی خویان کردو تو لکمالگای ألمانیا بویا امر خرام زور بلاو گرنگا چونکه بشوی کی پروفیشنال بخلکی بتوانا توانیتان خویان بگرنوا لناو سیاست مندان ناویان هیا پیوندی باشیان دروست کردووە زۆر گرنگە چونکە ئێمە وەکو کورد چیرۆکی خۆمان و ناوناسی خۆمان عرب و تورک و دەوروپشمان دروستی کردووە زۆر گرنگە کە خۆمان بتوانین خۆمان چۆنەڵی ئایدنتیتی ناوناسی خۆمان بینوسین و خۆمان بیڵێنەوە بۆیە زۆر بە گرنگی ئەبینم یا راست ولاتیین کورد لەڤەر بەشێک مەزن و دەولەمەندن ji civaka me û dibese dem ku civaka me duwarê kültûrî de dewlemend bibe. Herwiha ez bi taybetî dibêjim ew beşekin ku xizmeta civaka me dikin. Em şanaziyê pê dikin ku ew beşekin ji civaka Almanya û li vir jî gelekî çalakin. Ez gelekî dilxweşim ku seyran Papo yekemîn endama Kurd a Parlemena Wîlayeta me ye û ji Partiya CDU ye. Em şanaziyê pê dikin ji ber ku beşeke ji civaka Kurdî û bi rastî xebatê dike ku ew jî li Almanya hest bi aramiyê dikin. Ez bawerim slogana wan niştimana azadî û siberoj slogana herî baş e. Ji ber wê ez pir dilxweş bûm ku îro beşek bim ji biranîna sehsaliya wêsaziyê. راستی برز علی ارسان توپراک اخافتن خدا گوری 2 میلیون کرد به آلمانیای دژین 2 میلیون کرد زمانی وان هیا چند وان هیا جیان وان هیا و به استا پولیتیکای دا استا جواکی دا استا اکونومی دا گرکی اوا یعنی اوا جواکا بی تمثیل کرنی کردش gemeinde به وی تمثیلیه دا کوماله اون سازی که پر گرینگه جبوی همو کرده هچار پارچه کردستانه به آلمانیای دژین جبوی وانا کوماله که پر گرینگه گرینگه که gerek mazın em pede deyin em diaspora dژین لو کردستان چیان شاخودهای کردستان چجا که ماسیه پیشمرگه نبوده چجا که ماسیه جانگوریان نبوده لی جهان همو اقسان که ماسیه دوست و حوالان دیتیه دنیا کوالیسیونه دیجی کردان آواکریه اوه به اویتیرجی هات تکس کرن رفراندوم اثر خبونا کردستان دا 200 دولت دنیا یک آماده نبو بیجیتن چمانه کرجی حقن جبوه جواکا کرد سه که تسخال خباتید کتن پیوندگی گلگی باش لگل جماوری دان آلمانیا دانیه و او پارلمانتری هاتی لیرجی بکیفا خانه او پیشت خبات جواکا کرد یعنی انجام خبات جواکا کرد ریز لوی ملت گیرن ریز لگل کرد گیرن پیوست بین کو پشتوانی گل کرد بکن جه شاهنازیه انتوی دستخوشی جواکا کرد آلمانیا بکن داخواست سرکفتن جوان باینده بخوازین نتین آلمانیا و همه در این جهان کردن دیاسپورا اوی خبات بکن جواکا کرد وک نمونه بخواه بگیرن یعنی دیاسپورا نتین آلمانیا 4 میلیون نکیمی 4 میلیون کرد دیاسپورا دژین اوه به قدر نفوس دولت آنه اسرائیل به قدرت آخه 7 میلیونه ام 4 میلیون در دژین اگر ام صدی 10 جوان 4 میلیون چالاک بکن حالا ما گلک باشتر بام از وی دارم بالا وقفة بتمشاكر حتى 7 ساعات حفل بمين خوشيدة خاطري